Pozdrav dragi pokeljupci, to sam ja, Kid Dumi, ćelavi brkati zgodni lik koji igra Pokemon Go. I danas nastavljamo dalje sa našom GBL ligom i idemo malo Ultra ligu rokati, ljudi moji. Došla nam je Ultra liga, trebalo mi je prva 2 dana da skužim kakav ću tim imat, pao sam za doslovno 200 bodova, ali nema veze, dižemo se lagano. Otkrio sam dobar tim koji ću koristiti. Krećemo sa našim dragim Laprićem kojeg sam uhvatio davne 2016. Ice Shard, Blizzard i Surf. Idealno bi bilo umjesto Blizzarda Ice Beam, ali nemamo ga. Onda imamo našeg dragog crvenog Scizora. Scizor sa napadima Bullet Punch, Iron Head i Night Slash. Njeg sam koristio i prije u Ultra ligi. I naš najdraži, vidite ga, crna opasnost, Community Day, Fire Spin, Blast Burn i Dragon Claw Charizard. Pa evo, da ne dužimo, odmah idemo u borbe, bilo nam je jako zanimljivo i jako dobro. Pa evo, idemo. 3, 4, čekajte da povećam. Zdaj. Sima Daj 08 nam je prvi i on ide sa Palkijom. Ovo nisam do sad vidio, ali Palkija sa Aqua Tailom može dobro je, ali ne protiv Laprasa. Vidite kako Lapras mu skida, pošto je on part Dragon type. Pa ajde. Njegovi Aqua Tailovi su neefektivni i danas je bilo jako puno laga u igrici. Opa, promijenio je u Stoutland, ali nema veze, Stoutland je pokupio jedan Surf, pokupit će drugi Surf. Izvukao sam jedan Shield iz toga. I dolazim do još jednog Surfa prije nego što on dođe do Wild Chargea ili Cruncha, sve zavisi šta ima. I Shieldam. U nadi da će biti Wild Charge, ali ne, Crunch je bio. I tu sam do kraja nafarmo Stoutlanda, Palkija, mogu primiti ovaj jedan Aqua Tail. Opalim Surf, ali šteka ko ludo i normalno da neću moći opaliti i da će me nafarmat. Juhu, Niantic. Ali vadim Scizora, Scizor može pokupiti jedan Aqua Tail i nafarmat ga do kraja i zadnji Pokemon mu je Charky. Charizard, nema veze, Charizard doslovno pojede u 5 Fire Spinova Scizora. Zašto je Steel i Bug type. Ali nema veze, Charky na Charky, a moj Charky dobiva. Tu ćemo spamati malo sa Dragon Clawovima. Moj Charky dobiva čisto zato što je shiny. Tako, ako želite igrati, samo shiny. Shiny je majka. I pobjednički Dragon Claw, bam. I samo da vam kažem, ovo mi je 3. runda koju sam igrao taj dan. Prvu sam dobio isto 3-2, drugu sam dobio 4-1, prvo sam rekao a neću snimati, onda kad sam dobio 2 zaredom rekao fuck, zašto nisam snimao, ali nema veze. I ove su dobre bile. Articuno. Ovo tu je malo dobra situacija za nas. Malo, ne toliko puno, zavisi koje napade ima. Ako ima Asian Power, to je super efektiv protiv nas, ali on je Icy Wind, čisto da nama tek padne. Ali ja već drugi Surf ispaljujem, tu će mu sigurno uzeti jedan Shield. Opa, bez Shielda ide mali. A idem ja bez Shielda i Ancient Power. Dobro, Ancient Power je super efektiv, ali nije toliko... Dobro je, switchao je u Swamperta. I Lapras mi je najbolja karika protiv Swamperta jer Scizor tenka 1,5 Hydro Cannon. Charky također, ali tu je Lapras koji može dobar damage napraviti Swampertu. Shield sam izvukao još jedan, znači bez shieldova je Hydro Cannon. I samalo sam uspio doći do još jednog Surfa i sada tu je borba. Borba između mene i Swamperta. Ali nema veze, Scizor. Dobro, ajde, Charm radi puno damage, ali zašto na Scizora mi bacaš Togekisa koji super efekta? To mi se 2-3 puta dogodilo već. Ali ja u nadi da će mi se povećati attack boost. Idem sa Night Slashom.
Bam, 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 bam. Excellent. Izvukao sam mu sve shieldove. Ja ću shieldat još jednom. On ima još Artikuna i neće... Čekaj, ima Artikuna, nemam pojma. Night Slash ima Artikuna, switchuje. I hoću li... Nijem ti CMP taj. I sad je ovo bilo napeto. Charizard. Pokupi jedan Hydro Cannon, ostaće u crvenom, ali stižem do Dragon Claw-a, bam, gotov je. 2-0. You win. Počeo sam sa 250 pobjeda u ovoj ligi. Ove sezone. Vidite, pao sam ispod 2200. Bio sam 2150 otprilike. Ovo je zanimljiv matchup. Jer doslovno svaki napad od Melmetala mi je super efektiv. Bio to Thunderbolt, bio to Rock Slide, bio to Super Power. Sve je super efektiv protiv mene. Tako da tu moram nešto smisliti, ne znam nije šta sam tu napravio. Ispričavam se, 8 ujutro je, tek sam se probudio, mislio sam ići trčat, ali kiša pada. Pička duma. I da, tu je on switchao u Giratinu, ja sam u Čarkija prije toga, jer je Čarki super efektivna stila našeg, ali nema veze, imamo mi Dragon Claw koji je super efektiv protiv Giratine. Također možemo spamati 2 ili 3, sve zavisi. 2 sam već ispalio, on je isto drugi Dragon Claw. Pa ja ću bobe treći. Oj, evo te, ispričavam se na zjevanje. Treći Dragon Claw, izbukli smo oba dva shielda i on je i nama. Lapras ide nazad u igru, koji će pokupiti Dragon Claw bez problema. I bacit će jedan surf. Tako da je Giratina gotova. On ima još Čarkija i tu sam skužio da sam popušio. Mogu odmah izaći komotno, hvala lijepo, doviđenja. Good effort. Sljedeći naš oponent Taka 1-2, 1-1-1 neki broj. Lapras na Mewtwo-a, Armored Mewtwo-a. Ok. Moram se paziti Dynamic Punch-a. Psycho Cut će mi isto dosta napraviti, ali ne kao Dynamic Punch, ali tu switcham u Scizora, koji će Night Slashati, koji je super efektiv Night Slash na Armored Mewtwo, ali on shielda, opa, i ulazi Togekiss, ne može bolje. I tu u budala, umjesto da sam išao na Iron Head, pokušao sam dobiti boost. Ali dobro, nema veze, Togekiss je dole, mislio sam da je to onaj meč, ali dobro. Togekiss je dole, Giratina je tu i uspijem još jedan Night Slash. Bam. I sad sam tu i razmišljao šta odigrat, ali Lapras, opa, ide Mewtwo, Dynamic Punch, motherfucker. Bar ću jedan surf uspjeti, tako je, surfić, lijepo, opa. Boom. Skrap. Dynamic Punch, dobro, 2 Dynamic Puncha, sad će morat Psycho Cut. Ili će shieldovat, ili ima shieldova, nema shieldova, da. Giratina. Ovo mi neće puno napraviti, tu sam mislim pokušao sam ići do Blizzarda, ali neću uspjeti, makar ću opaliti jedan surf, čisto da napravim više damage-a. Da bude Charizardu lakše, odmah switcham, tako je, da ne nafarma i primit ću ovaj Dragon Claw. Ali on će isto primiti Dragon Claw, samo što će on past. GG. 3-1 za sada. Sljedeća žrtva, ili će ja biti njegova žrtva, Ryu. 0-2-2, šta ovo svi brojevi neke imaju, jebote. Lapras protiv Poliwrafa. Dynamic Punch, znači, kako tako brzo napuni, to mi je neshvatljivo. Tu sam išao sa Blizzardom, čisto da mu napravim veći damage, jer surf ne bi ništa napravio doslovno. Ko što ni njegov ovaj Ice Punch nije.
Tu sam očekivao isto Ice Punch, ali je bio Dynamic fucking Punch. Kad ja uvijek igram sa Poliwrathom, ne mogu tako brzo nafarmat to Dynamic Puncha. Ne znam šta je. I da, usput došli su novi Galarian Pokemoni. Uhvatio sam jučer Stunfiska koji će biti u PvP-u prva liga. Hečao sam možda 2-3 jaja ova 7 km, ali nijednog novog Pokemona nisam dobio sam samo Zigzagune, motherfucker. Ali danas mislim moram isto hečat par Pokemona. Tako da. Ali vratimo se nazad na naš meč. Armored Mewtwo protiv Night Slash Scizora. Ako je Psycho Cut mogu, ali je Dynamic Punch, tako da sam shieldo. Mogu i Dynamic Punch. Roserade. Što ćemo sada? Opa. Ne mogu switchat u Charkija, zato moram ovo radit. Tako je, Scizor, Night Slasha i Roserade-a. Charki, dobro. Charki će da Blast Burn-a. Ide Blast Burn, motherfucker. Fuck. Sad će biti napeto. Side Strike. 1, 2. To, Miško, pobjeda je u džepu. Je to 4-1? Mislim da je 4-1. Opa, 4-1, manage fucking balls. Bježi lopte. 4-1, zaboravio sam da sam ovo snimio. Znači imao sam 2 po 4-1, to je dobro. Nice, very nice. Fucking tepik. Krme, bježi od mene. Uđi u lop. Znači ovdje sam se mučio za ovo krme. Nisam se mučio. 2 lopte, ok. Ok, penjemo se, opa, prešli smo preko 2200 opet, po ne znam koji put. Idemo drugi set. El Primo Returns, hajde da vidimo hoćeš se vratiti ili nećeš. Lapras ide na Grambula. Ovo je ok. Ok, matchup Grumble, šta ima Crunch, Close Combat je super efektiv. Ali nema veze, super efektiv je moj Surf na njega, mislim nije super efektiv, ali... ide Feraligator, šta ćemo na Feraligatora? Idemo, ne znam zašto sam išao sa Blizzardom. Kretenu jedan, mogu sam lijepo surfat. Ali nema veze. Hydro Cannon mogu pokupiti, ali za svaki slučaj da mi Scizor ostane dobar. Da ga imam protiv Grambula. Opa, tek mu je narasto za 2 stage-a, sad si gotov, bajko moj. Bajko moj, Night Slash. Gotov si ako ne shieldaš. Bam, gotov si. Mi to još jednom je narasto. Mi je 2 puta narasto, a tek. Tu sam switcho da mi Lapras pokupi napad. Vraćam Scizora nazad unutra, bam. Scizor, Night Slash, moram prvo pokupiti jedan Dragon Claw. Boom. Tako je, Night Slash, opa, još jednom Attack Rose, hoću li uspjet? Ma to, Miško, kako volim Scizora kad dobije Attack Boost 2 puta u meču. Mua. Scizor for the win. Idemo dalje, sljedeći meč. Sljedeći meč je protiv Adolf Hitlera. Lapras na Swamperta, ovo je odlično za mene. Osim ako me ne zajebe i sa Earthquakeom ili dobro, Sludge ne bio toliko efektivan, ali Earthquake bi. I Earthquake, da, više od pola mi je skinuo. Jer svi koji igraju sa Swampertom bejtaju, ali nema veze, ide tu i odličan switch njegov na Venusaura, još moj bolji na Charkija. Idem spamat sa ovim Dragon Clawima, ako shielda dobro, ako ne shielda još bolje. Shieldam ja i Venusaur idu dalje. Sad se moram paziti Swamperta, ali nema veze, bar možda da mu shield izvučem sa ovim. Tako je, fino, pustim da ode Charki dolje. Ispustim jedan surf. Mislim da ide Swampert dolje, sljedeći je... u nadi da dođem do Blizzarda, mogao sam surf opalit.
Ali možda uspijem, ovo je bio, mislim, prvi Alolan Mak kojeg sam vidio, ali je on toliko meta dobar. Eto. Ok, switchao sam. Blizzard sam uspio opaliti, Dark Pulse, ali to je lagani win. Mislim, lagan napeto je. Idemo sljedeći. Sljedeća žrtva Kidubija je... O jebote, led. 7:30 je ujutro, ljudi, sorry. Malo mi se spava još. Ovo je zanimljiv matchup. Ako nema Grassnot, ovo čak je i možda moja pobjeda. Nema Grassnot. Moonblast mi skida i to jebeno. Ma nije ovo moja pobjeda, Kiki, šta ja izvodim. Ali mislim da ću sad switchat u Scizora, tako je. Ali on switcha automatski u Alolan Maka. Kad sam već spomenuo, nisam vidio Alolan Maka, evo ga Alolan Mak. Ali nema veze, ide Iron Head koji dalje neutral damage, shieldam Dark Pulse. I tu je lagani Night Slash koji nije super efektiv. Mislim da ću morati ovaj shieldat. Tako je. Hoće on ovaj shieldat, to me zanima. Neće shieldat i ide dolje i Swampert ide. Ulazim sa Laprasom u nadi da ga malo nafarmam. Bar da mu malo skinem energije, možda shield izbacim. Tako je, shield je dolje. Cresselia je dolje i surf ide, miško moj. Bam. I on ima sad Moonblast, ali ja vadim Charkija da pokupi napad. Future Sight, opa. Dobro, sad mu je ostao. Miško moj. Night Slash u nadi da dobijem boost. Nema boosta, Chico Duma ide dolje. Ovo je bilo zajebano. Vidio. Jao. Tu sam malo i ovaj moj lik zajebao, on išao Earthquake, a komotno Hydro Cannon bi me dokračio bez problema. Tu sam mislio šta, nije valjda da sam pobjedio. Nope. Sljedeći meč. Ampharos. Najebao sam kako god. Ovo sam već skužio da sam izgubio. Ali u nadi da možda dobijem nekako, eventualno, nastavio sam igrat. Ampharos, mislim, opa, dobio sam boost, attack boost, ali mislim da ništa od toga. Možda, nisam siguran, jer sad ode moj Scizor. Doslovno će mu skiniti više od pola. Tu sam ga išao nafarmat do kraja. Tako je. Sljedeći je Zengus. Tu sam išao Blizzard u nadi da ne shielda i nije shieldo. Mislio sam ga nafarmat, ali Zengus je spamer i to dobar. I Charky i zadnji je Togekiss. I on ima jedan shield, tu sam išao odmah, drito, Blastburn nije shieldo. Evo, iznenadio sam se opet, znači opet sam se iznenadio jer sam ovo stvarno mislio da ću popušiti. Ali ovo je bio tako neočekivan potez od mene. To je sam očekivao da ću blafat sa Dragon Clawom, ali kod Čike Dume nema blafanja, ide odmah na odnosno Blastburn. Ovo je zanimljiv matchup. Venusaur na Laprasa. Ako pustim Frenzy Plant uzet će mi više od pola, a moji High Shardovi mu rade super effective damage. Tu sam switchao u Charkija da pokupi Frenzy Plant, ali on vraća istim mjerama sa Laprasom. Blast Burn u nadi da
da bude dobro, ali ništa. Sljedeći Blaze Burn neću stići zato što će me surf dokrajčit. Lapras na Laprasa. Bio je jedan meč koji nisam snimio, ja mislim, Lapras na Laprasa kao prvi Pokemoni. Odnosno, znači, to se odužilo, bajko moj. Surf na surf. Znači, isteklo je vrijeme doslovno. Evo vidite ovdje. Boom. Ja nemam shieldova. Ne znam, on ima shieldova. On ima još jedan shield. Mislim da je taj tu i sad prefarmo. U nadi mislio da će doći neki Blizzard ili nešto, ali nema veze. Lapras mu je dole. Venusaur umalo pa je dole. Sva sreća pa Scizor nije nikakav napad, super efekti protiv Scizora. I sad, ovo je borba bila, umjesto da sam išao odmah na Iron Head, to bi ga one-shotalo. Ali nisam, to je sada sam išao na Iron Head, bilo bi dobro. A ovako sam popušio. GG. Moram ja nekak popušti, jebiko. Good effort. 3-2. Ok, mislim da idemo na zadnji set. Lapras na Creseliju opet. Opet Lapras na Creseliju. Mislim da sam možda naučio iz prijašnjeg. Ali ova ima Grass Knot, odmah switch. To jest prvo sam ispalio napad, ne znam zašto, ali idemo switch u Scizora. I on ide Swampert, dobro. Night Slash, u nadi da ću dobiti boost. Ništa od boosta, ali on i dalje farmao. Mislim da ide na Earthquake. Mislim da moram, neću shieldat. Zašto nisam shieldao? Dobro, Hydro Cannon. Neću ni ovaj Hydro Cannon. Neka potroši energiju. Ulazi Lapras. Ide Surfić. Jel je Hydro? Je, dobro. Registeel. Ide Čarki. Mogu ovo bez problema mogu da primim. Sad moram shieldat kako god. Dokrajčit njega. Dolazi Creselija sa svojim Grass Knotom koji tankam. Ide Blaze Burn. Dobro, mislim, Creselija je takav tank, zato i je number 1 trenutno u GBL-u. Šta ću sad napraviti? Išao sam na dobro. Creselija je dolje, ali ostao još Swampert koji je jako low, ali Čarki dobiva, to je to, Miško moj. Kakvi close match, Miško moj, zaboravio sam na shield. Ali jel imam Scizor? Ne, Lapras, dobro, Lapras, još bolje. Win, GG, 69. Sljedeći meč. Tražimo oponenta, Mike Jet je tu. Šta kaže Mike? Opet Venusaur. Ali tu sam napravio pogrešku. Tu sam pustio Frenzy Plant da prođe, čisto da vidim koliko će mi oduzet. Miško moj. Nema veze, boom, surf. Ali mislim da sam gotov jer switch nije tu i radio. Tada, a mogu samo paliti surf. Frenzy Plant ništa, sad će ići, ću ga dokrajčit. Mislim da sam tu i shieldom, mislio sam da će biti sludge bomb, ali ništa. Boom, Alolan Mak, Blaze Burn. Dobro, nisam čak ni perfect napravio, ali dobro. Blaze Burn sam shieldom, to je Blaze Burn. Idem ja sam sad sa Blaze Burnom, excellent, on shielda Blaze Burn. I moj dragi Čarki ide dolje, Scizor nam je zadnja nada.
Scizor nam je zadnja nada. Dark Pulse jako puno oduzme. I gotov sam. GG. Da sam shieldao onaj Frenzy Plant, bilo bi sasvim drugčija situacija. Jalmanbo. Escavalier. Escavalier je isto MVP u ovoj meti. Osim kad se nađe sa Charizardom, ali on switcha odmah u Giratinu. Giratina pokupi jedan Dragon Claw. Ja ću pokupiti isto Dragon Claw, osim ako nije Shadow Sneak. Dragon Claw. Hoće shieldat? Neće. I nisam uspio doći do još jednog. Giratina je puna energije. Scizor ide, može tankati jedan Dragon Claw. I Swampert ja automatski mijenjam u Laprasa. Sad je on lokan sa Laprasom. Ovo je moj win, lagani. Hydro Cannon ništa. Ice Shard radi dobar damage. Opet ništa shielda. Idemo na Surf. Neutral damage. Hajmo, daj ga. Mislim da ću sad shieldat. Morat ću shieldat ili ne. Vidim malo gdje je opasan. Još jedan Surf sam uspio sa jednim HP-om. To je to. Nema shielda, ja imam 2 shielda. Malo je zaštekalo, ali nema veze. Shield ide. Gotov je. Šta je ostalo? Escavalier, dobro. Ovo je Drill Run. Ja sam gotov. I malo šteka kao Weak Connection. Bam. Možda dobijem boost, ali mislim da je ništa. GG's. Escavalier. Dobar Pokemon. Imam jednog koji je 300 CP, ali trebam nabavci. Bar da imam jednog za Great League. Odličan meč za mene. On vjerojatno ide na Earthquake. Mislim da ću shieldat ili neću. Hydro Cannon, dobro je. Ali Hydro Cannon još jednom. Earthquake, dobro da sam procijenio, fino. Nice, ide Surf na njega, sad ću ga dokračiti s Ice Shardom. Dobit ću još jedan Hydro Cannon. Bam. Swampert je dolje. Sljedeći je Charky. Dobro. Zašto Charizard? Zato što vjerojatno ima nešto što je jako loše za njega. Ali nema veze, tu ću još jednom shieldat. Čisto da opalim Surf. Da mu možda izbijem shield. Izbio sam shield. E sad, Charky na Charkija. Šta će Blaze Burn? Dobro, ja mislim da isto idem na Blaze Burn. On će sad Dragon Claw. Ali Blaze Burn moj će ga dokrajčiti. Šta sam rekao? Shiny Charizard je bolji od običnog Charizarda. E sad će biti utrka. Utrka kakve nema. Dragon Claw njegov. Shadow Sneak. Fuck. Idemo. Ću dobit boost. Boost. Ništa od boosta. Ali uspjet ću doći do sljedećeg. Bam. Sad ovo. Vidio. Znači lik ide sa Dragon Clawom. Mogo je Shadow Sneak. Dokraćilo bi me. Ali dobro. Nema veze. GG's. Mogu nekad i moji protivnici pogriješiti. Ne samo ja. Ramon. Ajmo Ramon. Jeffrey. Lapras na Giratinu. Ovo može. Odmah switcha u... Vidio. 2 sam Fire Spina napravio. 3, 4, 5. Znači 6 Fire Spinova je dosta da ubijem. I šteka malo.
nema veze, dobro, idemo dalje. Dragon Claw, 2 Dragon Claw skoro. Znači shieldat ću Dragon Claw, čisto da mogu izbaciti još jedan Dragon Claw, ali kako ludo sad u zadnjem. Mislio sam u nadi da ću mu shield izvući, ali nisam. Ide surf, ako mu ovo ne izvuče shield, dobro, shield je dolje. Mislim da ću ga sad samo nafarmat. Opa, 2 Dragon Claw za redom. 3. Ali nema veze, i dalje samo farmamo. Sljedeći je Snorky, ide Blizzard. Bam, više od pola. I hoću još jedan surf, ništa surfa, nisam izvuko. Mislio sam da će tu biti Earthquake i bio je Earthquake, dobro je. Night Slash, on mora shieldat kako god. I sad je tu i utrka, Body Slam sigurno ima, ali nije mi super efektiv. I to je GG's, Night Slash. Mislim da je zadnja borba. Tako je, to je to. GG's ljudi moji, Shieldon. Dobre mečeve smo odigrali, šta je, prva liga, popeli smo se doslovno za nas za 65 bodova. Što je jako dobro, s obzirom da smo pali 200 bodova prije 2 dana. To je jako, jako lijepo. Ništa ljudi, hvala vam lijepo što ste gledali, ostavite u komentarima. Ako želite još više ovakvih videa, slobodno lajkajte, šerajte, subscribeajte, Kristijane Pederu. Dobro, da. Ništa, GG, kako vama ide u Ultra Ligi, jeste krenuli, ali igrate uopće Ultra Ligu ili igrate uopće PvP, sve ostavite dole u komentarima pa ću odgovoriti na koji. Ništa ljudi, hvala vam lijepo na slušanju, uživajte i kao i uvijek, aj bog.